Bonjour bandeko, soyez les bienvenus chez Maman Lydie. Bandeko nanga, les non recette, mon recette non salon, non chara musique non salon step by step pour battre du suba otala. Ba kono ba otala bikolo musuba otala. Menene sabino ndungo. Ndungo na salon publicité na TikTok shop na soma na TikTok shop na salon publicité. Omonyo na salon publicité na TikTok na TikTok shop nanga. Na salon publicité ndungo batu basomba bazali ndungo na lambela ngube na lambela mbaso na lambela wangila te na mbika lenema na to na mbika na soswe na recette ya mbika na soso ndunga ngo mama na ngai ndungo ekanga kate so kanyo boy donc okenzi sa bloko no ekanga bloko te ndo monyo wana ekanga ka bloko te ka ndo ndenge bimira soki okangion boye après aussi au serango après ozui awa pe au serango c'est tout tango olambango donc ekanga raté njungo kitoko na chango publicité bande bo raté njungo ekanga raté njungo kitoko mais lelo na lambelango nazana nzombo na ngai tomati donc mibimba na obo monyo na huile awa na guaba légumes otobenga veja na splipe mungu ezawana awa tomate zali awa za aili tungu nini et donc njungo ekanga tene spule ekanga twa ndeso bosombo na TikTok shop na bosombo bomona njungo kitoko mais prix pe ya bien donc prix moko ya bien et quoi njungo to présenter wana na lambela on te mais ola me on a nyonso gaz courant électricité nyonso to ola me on a courant gaz nyonso guys this pot is very nice pot guys. Ok, merci yango mais recette et quota et step by step musique pour battre sur le merci ndungi toko.